Mwaramutse tariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 ngaya makuru mabi amakuru ababaje kuri Leta Zunze za Amerika azindukiye mu burasirazuba bwo hagati. Iran ikoze itya igaragaza neza ko iciye agasuzuguro ka Leta Zunze za Amerika nyuma amagambo Donald Trump yaramaze iminsi atangaje agaragaza yuko inzira ya Hormuz Iran yasanze nta kundi byagenda ikemera kuyifungura kandi kemera kujyana amasezerano na Leta Zunze za Amerika, amasezerano agomba kugeza ku kurikura uranium ya Iran maze urugamba tumaze igihe tubona muri Asia bwo hagati rugashyirwa akadomo. Iran iti olingate mbyange cyangwa se mubyemere ibyo muvuga ni ibinyoma, ntabwo turi tayari gukora ibyo mutubwira ngo tubapfukamire, ahubwo mwebwe murimo gukora ibidashoboka cyangwa se murimo kwiyemeza ibyo mutazigira munabona. Ni Iran igaragaje neza yuko igiye gukubitira hareba inzega Leta Zunze za Amerika, maze bagaragaza neza yuko bagiye guca agasuko ka Leta Zunze za Amerika bahereye cyane cyane ku cyo Amerika yari imaze gukora. Yohereje drone zirimo MQ-9 Reaper mu hejuru y'ikirere cya Hormuz. Icyo Iran ikoze gusa no kuzigira gutyo izabnuye missile zitutse mu bwato bwabo, bamananura izi drone za MQ-9 Reapers bazikubita ku butaka. Ndaje nkubwire bigenze gute, byahereye mu kayi gace kujya drone bazitere hakurya y'inyanja, bigenze gute kugira ngo Iran yihanangirize Leta Zunze za Amerika. Ku rundi ruhande inkuru y'urupfu ya Benjamin Netanyahu nyigaruka mu kanya gato. Missile za Iran zatatse ubwato bwa USA bwa Leta Zunze za Amerika, inkumirizi za Amerika zivaho, kandi nanone ngo izi nkumirizi zigomba kuzavanwa burundu. Akaga kose gategwa na Leta Zunze za Amerika ku bwato bwa Iran kagomba kurangira. Iran iri steady, iriteguye, ihagaze bwuma. Amerika nibitabizi ibimenye mumenye ya Trump mubwire ngo amato yawe yari intambara muri Asia bwo hagati ashobora kuba agiye guhura n'umuva gusenya. Isanganya rikomeye Iran yakaniye ivuga yuko ikitwa ibisasu byose bishoboka guterwa Leta Zunze za Amerika mu kigobe cy'aba Perse bigiye gukorwa bahagarike Leta Zunze za Amerika. Ibi nizo Donald J. Trump arimo kubwirwa n'itangazo rikomeye nyuma y'ubwato bwa Amerika bwatatswe na misiri iturutse kuri Iran. Uwo mugabo mubona niwe muyobozi uyoboye ingabo za IRGC kuri ubu ngubu. Ingabo za Iran yemeje gupfukamisha Amerika ku cyize n'ikibi. Ibyo kurekura Hejidemezi babihireke bareke no kubivugaho, ntabwo afite gahunda yo kurekura Hormuz. Ibyo ntabwo Amerika ibyivuga bizigera bikorwa. Niko uyu muyobozi w'igisirikari atangaje, ndetse avuga amagambo akomeye turazogarukaho, ateguza Amerika akaga gadasanzwe, ahubwo zaba ngombwa Amerika ikagenda izinza umunya cyangwa se ihamagara iti mudutabare ivuzi y'abahanda, kuko Iran ngiki giye gukora bazakivuga igihe kinini, bazamenya neza ko Iran ataragafuka imvugo rimwe. Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite yanze icyo Leta Zunze za Amerika isaba ibihugu z'Abarabu. Nyamara Leta Zunze za Amerika iri kwiyenza bano bagabo ngo bagomba kwemera ngo Leta ya Israeli gutya na gutya bagakorana. Babyanze bavuga yuko ibyo Donald Trump avuga atari ukuri, bati Israel tubwira kwemera urabizi ko tuzabyemera ibyo bintu. Ndaje mbigarukeho. None Netanyahu yapfuye bikagirwa ibanga. Niyo muri kuvugwa muri Israeli ko Netanyahu atamerewe neza, abandi bakavuga ko ari urupfu rwamugezeho. Iyi nkuru ku buzima bwe bitagiye kuvuga ko ari urupfu ku buzima bwa Netanyahu. Byatewe n'iki? Yarashwe, yarwaye, byagenze bite? Uraza kumenya nuna tugana ku musozo, ariko nyemereye duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba muri byose biri kuvugwa muri Asia bwo hagati, nta kimwe dusize ku ruhande, ahubwo tumenye neza kamwe ku kandi uko bizakabaye. Ngewe n'umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tuyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Maze unyemerere duhere kuri kamwe ku kandi kuri kuvugwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwo hagati n'akarere kose muri rusange biri kuvugwa kuri Leta Zunze za Amerika by'umwihariko n'igihugu cya Iran bashaka kwisanga n'ubundi mwihangana ritoroshye. Duhere kuri Iran yagize gutya gatwikira hejuru ya Hormuz ubwato bwabo bukarasa indege za Leta Zunze za Amerika bari bohereje kugira nabi Iran, bagasanga ariko Iran iri standby, iriteguye ku rwego rudasanzwe. Hari imirwano mishya iteje akaga iri kubera ku muhora wa Hormuz, mu gihe amakuru aturuka muri Amerika na Iran atangaza ko hari imirwano nanone iheruka kandi yatangiye mu buryo bwatunguye abanshi.
agahenge kari gakomeje kari hafi y'uruzitiro rwa Hormuz kashenywe n'amakuru avuga ko hari imirwano ikomeye ya gisirikare irimo ibitero by'abanyamerika kwihorera kwa Iran, ndetse n'ivuga ko hari hasenywe indege nyinshi za MQ-9 Reapers zitagira pilote zo muri Amerika. Nkuko bivugwa, amakuru yemeza yuko ikibazo nyamukuru cyatangiye nyuma yuko ingabo za Amerika zinjiye mu mazi akomeye zigatangira ibikorwa zibasira amato matoya ya Iran. IRGC bivuga ko bagiraga uruhare mu gushyira ibisasu bya mine zo mu mazi bagashaka guhagarika mu mato mato nyine Iran, kandi bivuga kandi ko ingabo za Amerika zashenye amato abiri ya Iran zinarasa ibisasu bya misile biri ku butaka hafi ya Bandar Abbas. Bivuga ko byari bibangamiye indege n'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikorera cyane muri ako karere. Ibyo bisasu biteretse kuri Bandar Abbas mu majyaruguru, mu gice kigana ruguru gato muri Iran uturutse ku muhora Hormuz. Nubwo umwe mu bayobozi bakuru ba Amerika yavuze ko ibikorwa nk'ibyo byo kwirwanaho bitangaje ariko bitagaragajwe neza ngo bagaragaze kamwe kandi uko byagenze, ngo ntabwo bigamije guhagarika amasezerano yo guhagarika imirwano asanzweho, ngo ibintu bisa naho bimeze nabi n'ubundi ku rwego rukomeye. Ikintu giteje akaga cyane kandi kitari kiteganijwe nicyo kirimo kugaragara. Raporo zibanze zigaragaza ko hari akaga gakomeye. Uretse gato tubanze dusome amagambo yanditswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri CENTCOM bavuga ibyabaye ibyo ari byo. CENTCOM, ishami rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya gisirikare muri Asiyani hagati, ryagize riti ingabo za Amerika zagabye ibitero byo kwirwanaho mu majyepfo ya Iran uyu munsi kugira ngo turinde ingabo zacu. Ibitero byatewe n'ingabo za Iran, intego harimo ahantu hatererwa ibisasu bya misile ndetse n'ubwato bwa Iran bugerageza gushyira ibimine munsi y'amazi. Rero CENTCOM ubuyobozi bwayo bukomeje kurinda ingabo zacu mu gihe bakoresha ubwitonzi mu gihe cy'ihagarikwa ry'imirwano ririmo gukorwa mu karere. Niyo magambo yatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa CENTCOM ivuga ku gikorwa bakoreye Iran, ko barashe mu majyepfo ya Iran muri Bandar Abbas bakarasa missile launchers cyangwa se ibyereza misile buri muri ako karere, bakanarasa n'ubwato buto bwa Iran bivuga ko bwashyiraga za mine mu mazi zo guturitsa ubwato. Ubwizo ngo icyo gikorwa Iran yarimo gukora nicyo cyateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo ihangane n'ivyo bikorwa bibi cyane bya Iran, kandi bahagarika Iran by'intangarugero kugira ngo idakomeza gutera ubwoba ndetse no gukora ibikorwa bidakwiriye mu karere. Iyi nkuru y'ibitero yongeye gutera ibibazo byinshi. Raporo zibanze za Iran zivuga ko ingabo za Iran zasubije mu buryo bukabije zigakubita indege nyinshi za MQ-9 Reapers z'abanyamerika mu buryo bwihuse mu gihe cy'intambara ikomeje. Izi ndege zari zazanywe muri kino kirere ngo zigenzura ubwato buto bwa Iran babe babuhagarika cyangwa se baburasa buti bwashyira ngo za mine mu mazi. Gusa nta cyemezo cyemewe cyatanzwe na Amerika cyangwa se Iran mu itangazo bigaragaza ko bakubitse hasi izi MQ-9 Reapers, ariko amashusho n'ikinyamakuru cya Tasnim bemeza ko ibyo zabayeho. Amakuru aturuka muri Iran kandi avuga ko indege ebyiri zitajya pilote zashenywe na IRGC mu gihe indi yafashwe bugwate n'ingabo za Iran zishinzwe kurinda ikirere. Bayifashe miri bakoresha uburyo bwabo bugezweho. Ibirego bituruka ku masoko ya Iran bigaragaza ko ibura ritunguranye ry'indege zitajya pilote ryateje urujijo mu igenamigambi ry'ibikorwa bya Amerika, bigahagarika igerageza ryo kumenya ibirindiro by'ingabo z'abanzi ndetse bigatera ibitero byo kwihorera ku bice bifitanye isano n'ibirwa bya Keshi na Jasi. Bivuga ko imirwano ya gisirikari yongeye kandi kwiyongera nyuma y'ibitero bishya bivuga ko zibasiriye amato ya Iran, bitegura nanone kandi icyo Iran ivuga ko ari imitungo y'ingabo za Amerika ishobora kuzahura n'uva gusenya ziri mu mazi muri kiriya karere. Ubwo mwijima watangiraga, raporo z'ibikorwa zo kurwanya indege, ibisasu bikomeye n'ibikorwa zo kurinda ikirere byatangiye kugaragara ahantu henshi muri Iran, bigaragaza neza ko Iran yarimo yitegura imirwano ikomeye kandi ikomeza ahantu hamwe ndetse n'ahandi mu mazi. Bandar Abbas cyangwa se Bandar Abbas, Kemashanao, Isfahan, Kais, Ardeil ni bimwe mu bice byashyizwemo uburinzi bw'ikirere kandi zakorewemo ibitero biremereye. Ibikorwa bya gisirikare n'ibisasu byaturitse mu kirere mu mwuka wari ukomeje kongera intambara. Bandar Barcelona, amakuru avuga ko nibura ibisasu 13 byaturikiye
umujyi w'icyambu gikomeye, mu gihe nanone ikigo cya Iran Tasnim cyatangaje ko ibisasu bya misile byagize ingaruka ku bikorwa remezo by'ikibuga cy'indege hafi y'ikigo cy'ingenzi cya Persi. Amashusho akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga no ku mbuga zo mu karere avuga ko yerekana ko systeme zo kurinda ikirere za Iran zikurikirana kandi zigakoresha neza mu guhangana n'indege hejuru yaho, cyane cyane mu gace ka Bandar Abbas. Byongeye kandi igiciro cyihutirwa cyane cy'ibyatangaraje ni ku kibazo cya gisirikare cyari gisanzwe gihari cyiyongereyemo amavuta. Amakuru aremeza ko ari n'abapfuye nyuma y'icyo gitero, nk'uko ikigo cya Tasnim kibivuga, cyavuze ko hari igitero cyagabwe n'ingabo za Israel na Amerika ku kirwa cya Lalkey cyo mu majyepfo hafi y'umugezi wa Hormuz uri mu nzira ikomeye cyane zimwe mu zikoresha ku isi. Amakuru ataremezwa neza akomeza avuga ko bamwe mu bishwe bashobora kuba bari bafite aho bahuriye na IRGC muri kino gitero kidasanzwe cyakorewe ingabo za Iran gikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ku bufatanye na Israel mu majyepfo ya Iran. Ni igitero cyabaye ntabwo ari gishobora kuba, ni intambara itoroshye. Ibisasu byaturikiye aho ngaho mu mujyi wa Bandar Abbas ho mu majyepfo ya Iran ndetse no mu turere turi hafi y'inkombe, hafi y'aho zabereye mu gitondo, nyuma y'uko bivuga ko IRGC yagavye igitero ku bwato bwari mu nyanja ya bw'Amerika. Hanyuma ubwo mvuze ku bwato bwarashweho bw'Amerika, reka tubyinjiremo neza kugira ngo umenye neza ko Iran irikoresha ubushobozi bwayo, misile zayo mu kwataka koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gusa nkaho ikwihorera ku bijyanye n'ibikorwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita karagasuzuguro n'agasumborotso no gukomeza umwuka w'intambara aho kwemeza ibikorwa byo kubahana ndetse no guhagarika amatati. Ubwiyongere bukomeye bw'imirwano muri Asia hagati nyuma y'imirwano mishya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Amerika yishuye impamvu n'uburyo ibitero biheruka byagenze, bitero biteye ubwoba ko guhagarika imirwano ushobora guhagarara cyangwa se imirwano ishobora kongera kuvumbuka mu buryo bw'imbaraga. Umukozi mukuru wa Amerika yabwiye Fox News ko amato abiri yo muri Iran yagaragaye ashyira ibisasu mu muhora wa Hormuz mu nzira y'ubucuruzi cyane, akaba ari kimwe mu bintu bikomeye cyane ku isi byakozwe mu gutega amato atwaye petrol. Ariyo mato barashe ubwo umuyobozi wa Amerika yatangaje ko kandi ahantu haturikiye ibisasu bya misile ku butaka bwa Iran hari ibikorwa birebire bya Iran. Ibyo bisasu byatewe n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gusubiza, igisirikare cya Amerika cyagabye nanone ng'ikindi gitero gikomeye ku bayobozi ndetse ibyo abayobozi bita ko kwirwanaho nyuma y'uko indege z'abanyamerika zishyizwe mu kaga nazo bakazimananura kandi bakanarasa ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabwo Amerika nayo isikora igikorwa cyo kwirwanaho, ubwato bwabo bubiri bwaraswagaho n'ingabo za Iran. Amakuru akomeza avuga ko igisirikare cya Amerika cyasegnye nacyo amato ya IRGC ndetse banarasa misile yo ku butaka cyangwa se ahantu hagenwe uburyo bwo kurasa misile i Bandar Abbas muri Iran nyuma ko amaze guturitswa nabo. Washington yavuze ko iki gikorwa ari igikorwa gito ariko gikenewe cyo kwirwanaho ndetse no kwirengera. Tim Hawkins, umuvugizi w'ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM, yavuze yuko ibi byari ngombwa ati ingabo za Amerika zagabye ibitero byo kwirwanaho mu majyepfo ya Iran uyu munsi kugira ngo turinde ingabo zacu ibitero by'ingabo za Iran. Yongeyeho ko kandi ko ubuyobozi bukuru bwa Amerika bukomeje kurinda ingabo za Amerika mu gihe bakoresha ubwitonzi mu gihe cyo guhagarika imirwano barimo gukora. Ariko ibitero ngo bisubu byateje ubwoba bukomeye ako guhagarika imirwano byari bisanzwe bihari kandi biri mu mazi abira, none byahagaritswe burundu uruhande rwose rugomba kwirwanaho. CENTCOM ishimangira ko Amerika irimo kwifata mu gihe ikomeje kurinda abakozi bayo n'imitungo yabo muri ako karere. Ibi bakoze kwa rukwiyimura ku bwato bwabo bwari maze kuraswaho na Iran bakoresha misile zidasanzwe. Umukozi mukuru kandi wa Amerika yabwiye Fox News ko ibitero by'abanyamerika byarangiye bitagikomeje, byashyizweho akadomo. Ibitero zabaye mu gihe aganira muri Iran baridowa baganira ku bijyanye n'intambara irimo gukomeza, nubwo CENTCOM yavuze ko izi iba ari ibisubizo byihariye byakorewe ahantu runaka muri kino gihe cy'imirwano, ariko batifuza ko intambara yakomeza kuba kururukururu hagati yabo na Iran. Ukwiyongera kw'intambara n'amatati bikomeje gutera ubwoba. Perezida wa Amerika Donald Trump yaravugiye ku mbuga nkoranyambaga ko ibiganiro birimo kugenda neza, mu gihe anasaba ko amasezerano ya Abraham yakwagurwa mu buryo bwagutse ashobora no kugera kuri Tehran ubwayo nk'igice cy'umugambi w'amahoro mu karere mu gihe kizaza kugira ngo intambara ihagarike. Nyamara Donald Trump yabanze gutangaza yuko Iran nayo
irimo kugaragaza ko ifite icyizere cyo gutanga na uranium. Nyuma y'akanya gato Trump yashyize agaragara ubundi butumwa butangaje kuri Truth Social yerekeza kuri uranium ya Iran. Trump yanditse ko igomba kwimurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi uranium igomba kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se gasenywa mu buryo bukomeye cyane kugira ngo hatazabaho gukoreshwa intwaro za kirimbuzi kw'iyo uranium. Gusa amagambo yatangaje mbere yavuze yuko Iran yemeye kuzatanga uranium bakayiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngiye kuza gusa naho ari bigaragara ko ari ikinyoma Trump yari yahimbye cyangwa se yashyize ku rukuta rwa Truth Social, kuko Iran itigeze yemeza ko izatanga uranium yabo ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bakomeje gushimangira cyane ko bazakomeza kugenzura uranium yabo, kandi nta hantu bazahura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na uranium. Icyo Iran isaba ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyura ibyo zangirije kandi zikubaha Iran. Uyu mugabo murebe neza umwitegereje mu madarubindi yiwe, uyu azaniye irimbuka rikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babimenye cyangwa se barorere. Ntabwo we araza kwashyiramo imiyaga, homba ni homboka. Bihaye ibyo kwataka, bica abayobozi ba Iran, bica abandi bibwira ko bagiye kuzatana igisubizo kuri iyi ntambara, ariko w'icyazanye nakaga gakomeye. Uyu we ntagavugirwamo. N'umuyobozi mushya w'inama nkuru y'umutekano w'igihugu cya Iran, Mohammad Bagheri Zurgalat, yatanze ubutumwa bwe bwa ku mugaragaro nyuma yo gufata ubutegetsi, asezeranya ko nta gusubira inyuma mu rugamba Iran irimo rwo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. No turn back, nta kwisubiraho. Mu itangazo rigaragaza ko yari afite imiterere ikomeye, Zurgalat yashimye icyo yavuze ko ari ukwirwanaho, kwihagararaho mu gisirikari, mu nzego za diplomasi no mu nzego za leta. Avuga ko ibikorwa bya Iran byatumye abanzi bayo bagera ku rwego rwo gutsindwa. Nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru za Tasnim zo muri Iran, uyu mugabo w'inararibonye mutegetsi yavuze ko bagwanana ubutwari ku mpande nyinshi byatumye umwanzi agwa mu kantu, bigaragaza nanone ubukana n'ijwi ry'ubugambanyi ku nzego zose zo hejuru z'umutekano za Iran, ko iryo jwi ry'ubugambanyi ridakora kandi ko kurwana ari iby'imbere cyane. Asobanura ubufatanye muri Iran nk'urundi rugamba, mu rugamba rwagutse. Uyu umuyobozi muri sakani umutekano yasabye abaturage kwanga imvugo n'ibikorwa by'amacakubiri, avuga ko ubumwe bw'imbere mu gihugu ari ingenzi cyane kugira ngo bagere ku nsinzi. Icyo yavuze ko ari cyo cya nyuma ari ukugira ubufatanye no gutsinda muri rugamba. Uyu muyobozi yagize ati, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Tasnim News Agency, nta gusubira inyuma kuzabaho mu rugamba Iran izarwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ikibuga cya gisirikari, ikibuga cya diplomasi n'abantu bitabiriye imihanda bagaragaza ubutwari bwo kurwanya intambara. Byose byagaragaje ibi ngibi kandi bihagarika umwanzi. Ati, ubu kurusha mbere hose igihugu gikeneye ubumwe n'ubufatanye kugira ngo Abanyamerika n'Abanyayisirayeli nabo bacike intege muri uru rwego. Urwego rw'ubumwe n'ubufatanye ubwarwo n'ikindi kice cy'intambara, umurimo rusange wo gukumira amagambo cyangwa se ibikorwa byose bitandukanye abantu uzatuma Iran igera ku nsinzi ya nyuma. Ati, tugomba gushyira hamwe tugatsinda. Iran amaherezo izatsinda runo rugamba. Aya magambo asa nk'aho arimo abikora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yifuzaga yuko Iran yacika intege. Iran isa nkaho ifite gahunda. Ishyirwaho rya Zurgalat rifite akamaro kanini mu za politiki no mu rugamba, atari ukubera imbaraga ze mu gisirikare gusa, ahubwo no kubera imiterere y'impinduka mu bijyanye n'imikorere y'ubuyobozi mu nzego z'umutekano za Iran. Zurgalat yafashe ubuyobozi bw'inama nkuru y'umutekano w'igihugu muri Werurwe nyuma yo gusimbura Ali Larijani nyuma y'urupfu rwe mu gitero cya Israeli cyateje ubwoba, ndetse abanyapolitiki n'abashinzwe umutekano muri Iran bashakaga kwivuganwa ari benshi. Larijani niho yaguye. Mbere yo kugera ku mwanya ukomeye w'ishami rishinzwe umutekano w'igihugu, Zurgalat yari umuyobozi wa kabiri w'umutwe w'ingabo zirinda impinduramatwara za Kisilamu, umwanya wamushyize imbere cyane ndetse utuma agira amabanga akomeye mu za gisirikari bya Iran. Kuzamurwa kwe nyuma y'urupfu rwa Larijani bifatwa cyane nk'ikindi kimenyetso gikomeye cy'uko IRGC yakomeje kwiyongera mu nzego zifata ibyemezo muri Iran kuva intambara yatangira, batigeze basubira inyuma.
bagifite ubushobozi, imbaraga ndetse no gushaka guhangana n'umwanzi, apana gutinya umwanzi ahubwo kurwana bitegura intsinzi. Ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nabwo butangiye kwangwa n'ibindi bihugu by'abasuni bo mu burasirazuba bwo hagati. Burya ntabwo ari Iran yonyine itari kumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ibihugu by'abasuni byatangiye kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari uburyo bushaka kubacangacanga, bakibaza impamvu zabyo. Nubwo Donald Trump arimo gushyira igitutu gikomeye cyo kwagura amasezerano ya Abraham, Arabia Saudite irimo gusobanura ikintu kimwe mu buryo butaziguye: nta gahunda izaho hagati ya Isirayeli idafite igihugu cya Palestine. Muri make bo baravuga bati niba Isirayeli ishaka kugira ngo tuyishyire muri aya masezerano, Palestine nayo igomba kwemerwa nk'igihugu kigenga. Bitabaye ibyo ngibyo nta Isirayeli mu bantu. Ngaho da. Nkuko bivugwa n'umuntu wo muri Arabia Saudite wasubiyemo n'ikinyamakuru cyitwa CNN, igitekerezo cya Riyadh ntikirahinduka nubwo hakomeje kongera gushyirwa igitutu cya diplomasi ya Amerika gifitanye isano n'ibiganiro bigari byo mu karere bireba Iraq n'amasezerano y'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Umunyamakuru yavuze ko icyo gitekerezo ari kimwe nuko bisanzwe, ashimangira ko umubano wa diplomasi na Isirayeli usaba inzira isobanutse kandi idasubirwaho igana kwishyirwaho rya leta yigenga ya Palestine. Iri jambo ni ingenzi kuko ngo rirwanya mu buryo butaziguye, mu buryo bweruye igitekerezo cya Trump cyo mu karere bivuga ko ashaka gushyira ibihugu birimo Arabia Saudite, Qatar, Pakistan, Turkiya, Misiri, Yordania mu rwego rwo kwagura gahunda yo kuvugura imikorere y'ibihugu byose mu cyitwa amasezerano y'itiriwe Abraham Accord. Trump yakomeje kugaragaza ko amasezerano ya Abraham ari ishingiro ry'itegeko rishya ryo mu burasirazuba bwo hagati, kimwe gishobora kuba gifite isano n'umutekano mugari, guhuza ubukungu ndetse n'ibiganiro bikomeje kurebana na Iran, aho yifuza ko na Iran yakinjizwa muri uyu muryango. Kuri Arabia Saudite iki si ikibazo cya diplomasi gusa. Nk'umurinzi wa Maka ndetse na Madina, ubwami bufite umwanya udasanzwe mu isi ya Kisilamu. Arabia Saudite ntiyemera ko Isirayeli yemerwa nk'igihugu kigenga, mu gihe Palestine yo itemerwa nk'igihugu kigenga. Ibi ngibi bisa nko gusetsa umukara, atari mu bihugu by'Abarabu gusa, ahubwo no mu bitekerezo bya Islam, politike ndetse n'ibindi by'abaturage. Niyo mpamvu ngo abategetsi ba Arabia Saudite bakomeje gufata ubutegetsi bwa Palestine nk'umurongo utukura w'ingenzi, aho kuba ikibazo cyo ku ruhande gishobora kuganirwaho gusa mu gihe runaka. Undi mufatanyabikorwa ukomeye wo mu karere ni Qatar, nawe yanze gahunda zo kuvugurura amasezerano ya Abraham, imiterere y'igihugu cya Palestine kititaweho, kandi ashobora gukomeza iyo myifatire nubwo Trump yagerageje kubakonvenka, yagaze kubumvisha yuko bagomba kumva ko agomba kugira amasezerano kandi afatanyije na Isirayeli, Palestine itarimo. Bati icecekere ndakumvisha. Iri nirimo kuvuga ntabwo tubyemera. Bivuga ko leta ya Washington yagerageje gushyira mu bikorwa gahunda idasanzwe yo guturisha akarere mu buryo butandukanye, harimo no kugabanya umutekano muke uterwa na Iran. Gahunda z'umutekano mu kigo cy'Abapelesi ikitabwaho izina ry'ubufatanye ndetse n'ibikorwa byo gutuza aka karere babyitiriye amasezerano ya Abraham. Ariko ubutumwa bwa Riyadh buheruka bwerekana ko nubwo hari impinduka zikomeye muri politike y'isi, ikibazo cya Palestina kiracyari ingenzi mu kubahiriza amategeko y'akarere Arabia Saudite iherereyemo. Ubwami busa naho bwiyemeje kwirinda kumva ko bwahinduye umubano na Isirayeli bitewe gusa n'igitutu cy'Abanyamerika, ariko bukirengagiza ibyo abaturage ba Palestina basaba. Ubwami bwa Riyadh cyangwa se bwa Saudi Arabia buvuga ko amasezerano ya mbere ya Abraham yagenze neza bitewe nuko ibihugu nka Leta Zunze z'Abarabu na Bahrain byabaje ko bigomba kuvugura imikorere y'ibihugu bikoresha amafaranga ya politike ashobora gukemura ibibazo byinshi. Arabia Saudite niyo itandukanye n'ivyo bihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bo bifuza yuko akarere kose kazanwamo mu biganiro kandi Palestine ntiyirengagizwe. Ni gute abayisilamu bamwe bakungukira mu mutekano, abandi bayisilamu bo muri Palestine Gaza bakaba babayeho nabi? Ni gute ibyo byakumvwa? Kuri Maka cyangwa se Riyadh bumva ko ibingibi byaba bigaragaza neza kwikunda kwa bamwe ndetse no kwirengagiza iby'abandi bakeneye no kwirengagiza nkana ikibazo cya Palestine. Kabona neza ko ibingibi bitazanira agahenge cyangwa se bitazanira uburyo bwiza ibindi bihugu muri rusange. Hanyuma dukomeje ku yandi makuru ari kuvugwa, ni urupfu rwa Netanyahu. Benjamin Netanyahu yaba yabunaze
yaba yapfuye cyangwa se akaba arembye. Ngaya makuru azitunze ari kutugeraho. Ariko iby'iyi nkuru biratangaje. Si ubwa mbere Benjamin Netanyahu bamubika bavuga yuko yayamanitse, bavuga yuko urupfu rwa mwatatse yapfuye, yishwe, yaguye mu gitero runaka n'ibindi n'ibindi. Byagiye bivuga inshuro nyinshi. Gusa kuri ubu ngubu bisa nkaho bitandukanye n'ivyo ngizo, kuko amakuru avuga ku rupfu rwe biragoye kuyahakana. Israel irimo kwihatira gukumira ibibazo bishya ku buzima bwa Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu nyuma y'amakuru avuga ko yihutishirijwe mu bitaro by'i Yerusalemu. Nkuko bisanzwe ibiro bya Netanyahu bivuga ko ari uruzinduko rusanzwe rwo kujya gusura muganga rwakoze na Netanyahu. Ariko amakuru atangazwa n'itangazamakuru rya Hebrew avuga ko yinjijwe mu bitaro mbere yuko leta itangaza ku mugaragaro ko hari icyo yakoze nk'urugendo rwerekeza kwa muganga. Oya, numva ngo leta yatangaje ko yasuye muganga cyangwa se agiye kure muganga we nyuma yuko yinjijwe mu bitaro. Yabanje kujya mu bitaro ameze nabi, hanyuma leta ivuga ko yagiye kure muganga bisanzwe. None ikibazo cyo kwibaza ni iki ngiki, ese Israel hari kirimo guhisha ku buzima bwa Netanyahu? Kubera ko mwijoro ntabwo bikiri nkuko byari bisanzwe bimeze gusa ku isura y'igihugu, ahubwo biragaragara neza ko hari ikibazo cyaba kiriho ku buzima bwa Netanyahu. Hano hari ibintu byamenyekanye. Netanyahu yajyanywe mu bitaro bya Hadassah Ein Kalem Medical Center Yerusalemu ku mugoroba wo kuwa mbere na mbere mu biro ze habayeho ituze ryinshi. Nta gutangaza ku mugaragaro, nta kintu na kimwe. Nyuma y'uko itangazamakuru rya Israel ritangaje iyi nkuru, nibwo ibiro bya Netanyahu byaje gusubiza kuri X bagira ibyo avuga ku buzima bwe, ariko haciye umwanya munini cyangwa se haciye igihe kinini ari mu bitaro. Ntabwo ari umwanya ahubwo n'umunsi. Kandi ibisobanuro batanze byari byoroshye. Uburyo bwo kuvura amenyo nibwo bwatumye Netanyahu ajya kwa muganga kwivuza amenyo. Uburyo busanzwe bwo kuvura amenyo muri kimwe mu bitaro biteye imbere cyane muri Israel. Kandi mu gihe bari no mu ntambara. Dore impamvu abantu benshi batabyemera. Ibi ni ibitaro bivuga ko ari ibya Netanyahu cyangwa se ari ibitaro byita kuri Netanyahu n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu. Kandi mu kwezi gushize ngo yaba yarabijyanywemo agiye kuvurwa ikibyimba cya prostate. Uyu mugabo ne prostate yaba yaramwatatse karagiye kuvurirwamo. Ibyo wanabibona ku kinyamakuru cyitwa news18.com ku nkuru banditse tariki 24 z'ukwezi kwa kane ko ibyo bitaro yabigiyemo, aho wanditse nkuru ivuga ngo Netanyahu says malignant tumors removed in health update. Yagiye kuvurwa ikibyimba nyine kuva ko Imana yabanye nawe. Nkuko amakuru bivuga, ubwo burwayi ntibwigeze butangazwa ku mugaragaro, usibye ko nyuma yavuze ko yavuye kwa muganga kwibagisha prostate. Ariko ntibigeze bivuga ko yagiye kwa muganga mbere yuko akira. Amakuru yamenyekanye gusa nyuma yuko amakuru yasohotse ku cyo twakita nk'igitutu cy'itangazamakuru, kandi abanenga baramusetse bavuga ko iyo ngeso irimo kwisubiramo. Bakomeza guceceka, hanyuma nyuma akazana udusobanuro tworoheje, nyuma akaza gusa nk'abivana mu isoni mu gitangazamakuru. Ariko kujya mu bitaro ni kimwe no kwivuza ni ikindi. Mu gihe cy'intambara hagati ya Israel ndetse na Iran, Netanyahu yamaze igihe kinini atagaragara mu ruhame. Ibyo byateje urusaku rw'ibitekerezo kuri internet, ndetse rimwe na rimwe akavuga ko yapfuye bakamubika, nyuma bakaza kwinyomoza. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga barushijeho kurenza aho ngaho bashinja Israel gukoresha amashusho yakozwe na AI kugira ngo bigaragare ko umuyobozi wa Israel ari muzima ahari. Nyamara byaje kugaragara ko byarukujijisha. Nimba icyo gihe bari kumubagira iyo mpindura, ndavuga prostate, ntago byigeze bimenyekana. Video yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza Netanyahu afite intoki zimwe zambaye impeta, izindi zitambaye, urundi rutambaye impeta, handi agaragara afite intoki 6. Hanyuma hagaragaye indi video yerekana Netanyahu ari mu iduka rya kawa ashyigikiwe, bivuga ko ameze neza. Biza kugaragara ko ari video ya AI. Ibi byose bya bigaragazwa ko ari video z'impimbano zivuga ku buzima bwa Netanyahu ko yaba ari muzima, nyamara bagaragaza ko atari bya, ababisesenguye kagaragaza ko atari bya nyabyo. Kuri iyi nshuro rero Netanyahu ari mu bitaro, kandi nabwo ngo bizagizwe ibyabanje kugirwa ibanga. Muri make bigiye ku karubanda nyuma yuko bisa naho n'ubundi itangazamakuru ribyivanzemo. Ariko nabwo itangazo ryashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Israel bagaragaza ko Netanyahu yagiye mu bitaro kubwo gusura muganga ngo amuvura amenyo. Hanyuma se bwo kuvura amenyo bimara igihe kingana iki? Kuvura amenyo bitwara imyaka ingahe? Bitwara iminsi ingahe? Kugiye ku munsi wa kabiri ari mu bitaro. Uravuze ngo yashobora kuba yanarwaye prostate yamugarutse, ni kuvuza sibyo? Ntago mbizi.
ariko ageze no mu zabukuru byanashoboka. Uzi ikitera prostate ku bagabo bageze mu zabukuru? Kuba bataritwaye neza mu busore bwabo, ibyo barya, akazi bakora, ariko hari n'igihe ngo biterwa n'amasohoro aba atarasohokeye ku gihe. Nza kubwira inshuro umuntu asohora mu cyumweru kugira ngo yirinde prostate. Ni ku muntu uri munsi y'imyaka 30, kabiri ku muntu uri munsi y'imyaka 50, uvuga ngo hejuru y'imyaka 30, byibura rimwe ku umuntu ireje imyaka 50 mu cyumweru. Ubwo niko nikuvuga. Nanjye nakabwiwe n'abaganga. Ndabavuye mugirire byiza, ndumugu wa Kamanzi uruwande ugwe neza. Shalom.